आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन हाइरी वार ऑन ड्रग्स कैंपेन की मखादे मियोई 2,953 फागतख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुंगनिंग की वा मन की बात हयें नोमाइजिंग नुमित की अयु पुंग 13 दा आकाशवाणी की थोंगदा संदोकनी अमसुंग गृहमंत्री अमित शाह न हाइरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न मरोमदोम लेप्सबा ngamba भारत अमा सेमगतनबगी युमफम ओइरी मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन हाइरी वार ऑन ड्रग्स कैंपेन के मखादा मियोई 2,953 फागतख्रे मियोई 13 मराल की मतुंग इना कन्विक्शन पीख्रे मणिपुर विधानसभा नंगारांग कांग्रेस की टीएस लोकेशन हंगलकपा वहंग अमे की पाखुमदा मुख्यमंत्री हाई इंग 2013 तगी 2019 फावगी मनुंगदा नंबर 4 हेरोइन पाउडर किलोग्राम 452 ब्राउन शुगर किलोग्राम 2,440 कानी किलोग्राम 1,413 अमसुंग यू लीटर 215 फगतखी मसिगी मथक्ता WY टेबलेट SP टेबलेट याउन निसा ओइने सिजिनबा तोंगान टेबलेट कयासु फगतखी महाकना हाई फगलबा मियोइसिंग अदुगी मनुंगदा केस 753 के सासि थांगतख्रे केस 13 न फाइल तौख्रे अदुगा मियोइ 13 कन्विक्शन पीख्रे मुख्यमंत्री नाहाई हौजिक केस 1,959 की पेंडिंग लेरी मणिपुर दंगरा मियोइ 49 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी पॉजिटिव ओइबगी सांग चादा 13.5 पॉजिटिव ओइबसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्टना ख्वाइदगी वांगना मियोइ 93 इम्फाल एस्ट अमसुंग थौबालना 12 बिष्णुपुर अमसुंग चुराचानपुरदगी 9 याउरी हाइबा मतम असिदा लाइना असना मियोइ 73 नाबा फगलखी मसी थारगा नाबा फगलपगी सांग चादा 49.3 नि हौजिक एक्टिव केस 435 लेरी ngarang gi oina manipur da covid ki vaccine dose 5,403 kaupki district administration kangpokpina sinduna bijli mahotsav amasung ujwala divas ngana cycle sub division gi manung sara leiriba saijang community hall da pangthokre azadi ka amrit mahotsav thoronga mai lenana pangthokpa thoromadu da kangpokpi deputy commissioner kengu joringla saruya khi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुंगनिंग की वा मन की बात हयें नोमाइजिंग नुमित के अयु पुंग 13 आकाशवाणी की थोंगदा संदोकनी हंदकी असिना प्रधानमंत्री की 38 सुबह मन की बात ने मसी मणिपुरी वाहन थोक प्रधानमंत्री नवा ngang भेक लोइबगा संदोकनी हयें नुमिदा पुंग 9 दसु अमुक हने संदोकनी LRS चुराचानपुर नसु थौरम मसी रिले तौना संदोकनी मार पाइतिए कबुई थादौ माव अमसुंग तांखोल लोंदना मथंगी नुमिता संदोकनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी गृहमंत्री अमित शाह न हाइरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2019 मरोमदम लेप्सबा ngamba भारत अमा सेमगतनबगी युमफम ओइरी सही 13 मतुंगदा सेमलिबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी असिना लेबाक असगी शिक्षागी लमदा सिंगथानिंगाई ओइना अहोंगबा पुरकपा ngamlagani NEP 2019 सही अनि मपुंग फारकपा मरि लेनेना पांगथोकपा थौरमदा वांगांगलदना मंत्री हाई अनौबा एजुकेशन पॉलिसी असिना महैरोइसिंग ओजासिंग अमदी ममा मपासिंग की कुइरबा मंगलान अमा मंगफाउनहनबा ngamle मसिना वखल लौसिंग लैबा मसुंग खुनाइगी मरमदा हेना खंगवा महैरोइसिंग पुथोक्तना अनौबा भारत अमा सेमगनबा होनबदा चावरबा थौदांग लौरी थौसिलसि मपुंग फाना माइ पाहनबा होनबदा केंद्र अमसुंग राज्यसिंगी मरक्ता पुना थबक तौमिनबगी तंगाइफदबसु श्री शाहना फोंदोखी लेबाग अस्ता हौजिक फावदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चनी सुमना 3 लाख हुम्फु हेना काउख्रे हक्सेल मंत्रालय न हाई लाइसेट असिदगी फगलपगी सांगचार में पुरान 5.9 हौखिबा पुंग कुनमे दलैना अस्ता नाबा मियोइ 19 हेना नाबा फगलखी अपुन नाबा फगलखिबा मसिंग कोटी 3,39,9,930 यौरे हाइबा मतमस्ता लेबाग असि कोविड के अनोबा केस 19 हेना थेंगनखी हौजिक एक्टिव केस 1,9,9,9 चंबापन लेरी हिदाक मना की पोथोक सिंगी पैकेट सिंगदा वार्निंग पीबी अनोबा नियम अमा केंद्र हक्सेल मंत्रालय न थोखरे अनोबा सेमदोकलबा नियम असि सही एसकी डिसेंबर अमदिगी चनबा हौगनी
ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯇꯦꯜꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ngasi phongwa pause sing maroi pausing dam hojik ngangom kiran leire kiran thagachari gorani manipur bidhan sabha da waitho eviction amasung BJYM na congress bhavan gi gate attack tawkhiba ga mari lenana awaya khum tawnoduna akan mamong do wangang na khiba masung mifam asig mari lena batei pausing na ngasi phongwa pause ayambada maroyo pawena phongna ba ure sana lebakta manipur lenga ki office sing campus ta kwa yonba thingkre haba pawna ahan headline tawri waithogi eviction da logi param ngakidi haina MLA Megashandrana maral sikre logi param ngaklaga eviction chathaki haiba CM gi wafamna pausi asigani sub headline tawri pongna phamda singi chakot thorangi thadarakpu yamlaba senpham lut tawkiba asi CBI bu thigat alu haiba K Megashandra gi wafamna ahan headline tawri BJYM Manipuri gi president yauna mi taruki matakta FIR lokhat kre haiba pau amana pausi asigi ahan lamai da phongli huyal lan pauda Congress Bhavan gi geta BJYM sathaki thawong lan gi chebau pibani haiba K Ranjit ki wafam na han headline tawri kumja lising ni tara tare tagi hojik phawuda drug case ta mi lising ani chonga kuntra taruk phagat ki haiba Chief Minister Biren gi wafam na pauchi asigi ani shu headline tawri Sanga Express Manipuri da drug phagadaba mina drug karbar da yorukpada CM Pendre haiba pauna banner headline tawduna phongli BJYM gi thawong K Ranjit na house ta pukhat kare haiba pau amana pauchi asigi ahan balamai da phongli Isel Express ta demand manga gi sanpham lupa koti lisingani chatruk subna taruk lak yankhi humdoi lising kuntra taruk pass tawkre mamang da leramba soiba sing induna sasi hairabadi tungi mirol leiraroi haiba Chief Minister Biren gi wafamna ahan headline tawri Lebak asigi phajakraba democracy bu Manipur dadi wakhal mapung phadriba mioi kharana phagi tahalle haiba Congress ki MLA K Ranjit ki wafamna pausi asigani sub headline tawri Naharol ki thaudang da war on drugs ki matang da drug ki case ta man mari ama yauna mioi lising ani chonga kuntra taruk phagat khare tara mari conviction pi khre haiba pauna headline tawri BJYM ki president na lusingba Congress Bhavan gi get kaukhai khiba war invite tobu chap mane haiba MLA K Ranjit ki wafamna pausi asigani sub headline tawri Irai bakta drug phagadaba singi marakta lalon biyorokpa laibak thibani case listing ama chatret nifu humdoi registered tawre haiba CM gi wafamna ahan headline tawri akoibi gi phibom kanana ba thariba uchara sing hingana ba MLA sing thaudang lawsi haiba joy kisan gi wafamna pausi asigani sub headline tawri Imphal Phil Fresh ta Naga Singh ama toibi khongset Manipur yorok haiba pauna han headline tawri Sangai Express English ta haukiba sahi manga da drug ki case ka mari lenana mi tara mari conviction pi kre masi apun ba case ki chada sino dasmik sino mangani hariba matam asida war on drugs ki makhada mi lising ani changwa hena phagat ke haiba pauna an headline tawri People's Chronicle da BJYM na Congress office ta attack tawkiba du lan gi barton tawbuni haiba MLA K Ranjit ki wafam na han headline tawri Morning Bell da contractual COVID staff sing regular tabu yaroi haiba Health Minister Dr. Sapum Ranjan wafam na han headline tawri Manipur Mel da CM Biren amasung MLA Megashandrana eviction drive ki matang da wafang nakre haiba pauna an headline tawri Hills Hornbill Express ta Congress Bhavan da BJP na hanjin attack tawbuna lan gi barton tabu chap managani haiba MLA K Ranjit ki wafam amasung Naga Singh ama toibu khongchet pangthokiba ki pauna headline tawri Ganfiu Mel da Naga Solidarity Walk Sanapati da yoroktuna loisin kre haiba pauna an headline tawri Tamilong Times ta su paw sigaloinana Commonwealth Games lising ni kunithoi England gi Birmingham da hawkre haiba pauna headline tawri Cham Paucheda Nagasing Amatobi Kongchat Sanapati Lotion Kibamadi None sub station gi Mamangda Mai Chang and a Fangabadi Miam the Konging Junction Kibi Pound headline Tori. Masona Tharda Draki Keska Mari Lenana Farbasing Matakta Ain Gyomatic Sabadan the Pigan Haina Chief Minister Fondoki Wapam headline Tori. Nation 12 to the Health Minister Dr. Sapum Ranjana COVID ki contractual staff sing regular Tabu Yaroi Haina Fondoki Wapam headline Tori. Gorani Thagachiri Kiran Aroibada Maroyo Pau Amukhana Mukhemati Nontoman Biren Hairi War on Drugs campaign gi Makademi Lising Aniga Sangwa Kontratru Phagat Kre Pradhan Mantri Narendra Modi gi Pungning ki wa Man ki Baat Hayang Nomaijing Numit ki Ayu Pung Taramathoi da Akashbani gi Thongda Sandokani amasung
गृह मंत्री अमित शाह ने हाईरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न मरोमदम लेप्सबा ngamba भारत अमा सेंगोटनबगी युमफम ओइरी पाउलोइजरी।